atla. Hallelujah, amen. Hallelujah, happy. Kantile ritlana hone. Leta tulu felo lui dumele merita rala siralo. Uyeka kia isi utafati jeno hape me malapi lemba daya kalale lo famuluki ata. Amen. 163. 163. Utwa Jesu yabita. 163. Praise. Utwa Jesu yabita. Utaya utiramba. Masimwa litile tobo mayota rorandiako morena ubita tada tuelo fela kulo mayota araba ari kifamo renantuma faosa tulili wate fatia uheirene ukafitela yohaufi hutusa horonza leosa buisele osare Paulo bulela ratolwa hawe ori swetsi botle faosa nemulibedi lorako rasiona usupatsela udimo botleba febutilo katape lolidineo ukadilata ulam ukaswa nali aroni tusamo porofiti famewa ya batu isa morena ahubita sibueka botwa kawari hahuse kasidira tatiro kabuitumelo ihuitumedise araba jaka abita kifamo renantuma. I'm here, Lord, send me, no laziness. Thank you so much. We shall continue praising. 269.
269, and then we will have Miss Kaundera. After 269, Miss Kaundera. Mulukio hakamatsang, praise. Mulukio hakamatsang, kijeso morena wa me muluki. Ufita mame farola lifika kwa dino genza katlego. Ufita mame farola lifika jelisira mosika ke. Ufita tilo jamera tolakwe umpi pakasatla sakwe. Umpi pakasatla sakwe. Mulukio hakamatsang kijeso utlosa moralo wame. Umtsere hanka kikatsi kinyeha onna no foka metla. Ufita mame farolwa lifika jelisira mosika ke. Ufita zilo jamera tolakwe umpi pakasata sakwe. Umpi pakasata sakwe. Uresa na kotsotle kamasigo mi uditatsa buene. Kopelela mudimo kalalelo kamure kuludi wame. Ufita mame farola lifika jelisira mosika ke. Ufita tilo jamera tolakwe umpi pakasata sakwe. Umpi pakasata sakwe. Mohan kitsuha mpati moya gagwe go mo kgatlhantsha mo maru. Poloko ya gagwe lorato lwagwe tla ipela le basa balwe. Ufita mame farola lifika jelisira mosika ke. Ufita zilo jamera tolakwe umpi pakasata sakwe. Umpi pakasata sakwe. Amen. Miss Kaundera. Dumelang Putego. I'm going to sing a song
that just encourages that God is with us all the time. When we feel weak and worn, He is there to hold our hand and lead us home. Precious Lord, take my hand, lead me home, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, let my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, and lead me home. I'm going to take it lower. Gracious Lord, take my hand, lead me home, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, and lead me home. When my way grows dreary, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, and lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious thought, and lead me on. Just take my hand, precious Lord, and lead me home. Happy Sabbath. Happy Sabbath. At this point, we are going to be welcoming our visitors and our missed. Re tla rata go amogela baeng ba rona ba ba leng teng le rona gompieno. So if there are any visitors, may they just simply wave wherever they are. I'm not going to ask them to stand, just wave. I see a hand over there. Just smile and wave. Anyone else? Another hand over here. Will you please welcome them in a special way? A gore ba amogele ka tsela ya hapegileng.
So pass it on to everyone. So pass it on to everyone. So pass it on to everyone. With that melody, we're saying welcome to Motswedi. Ka moopelo o ra re la amogelesega mo Motswedi. Be at home, feel at home. Nna mo gae. Without wasting any time, get on to the announcements. We shall get into the announcements. The announcements are as follows, they are quite lengthy. Okay, the announcements are this. The first one regards is with Ambassador Camp, Ya ntlha ke motlagana wa ambassador. the School of the Prophets, E le yone sekolo sone sa baporofete. which shall be taking place in Nyangane from the 14th to the 18th of next month. E tla bong e le gone ka di 14 go ya ko di 18 tsa ga July. The camp fee is 850 pula. Madi hela a lopiwang hela e le 850 pula. Okay, and then the next one is the Pathfinder Camporee. Me latelang e le yona mosupatsela Camporee. Which will be taking place next year E tla bong e le ngwaga o tlang. in Wyoming, Gone ko America ko in the USA. ko America. So those who are interested in attending this camp are asked to send their interest to the SBC, to indicate their interest to the SBC. Me ga o ma le kgatlhego wa kopiwa gore o supe kgatlhego ya go o romella ko SBC tse di latelang. By sending your full name, Maina a gago ka botlalo your passport number. le nomoro ya gago ya passport. Yes, those are the only things that are required. Ba tlhoka tsone dilo tse pedi tsone tseo. Yes, so your name should be as they appear on your passport. Mme maina a gago wa romele ka botlalo hela jaaka ntse mo passporteng. And then next Sunday there shall be a youth outing, single youth. Mme sa Sunday yo tlang, Sontaga yo tlang, go tla bo gona le bokopano jwa bašwa ba ba ikemetseng ka nosi. To learn where you can see myself or Ma Vasco. Ga o na le kgatlhego o bone mogolwane Chombo kana o bone Mme Mavasco. And then on the 8th of next month, there shall be a couples outing in Nyangane. Mme jaanong ha re so ra timana kgwedi e tlang ka di 8 go tla bo gona le bokopano yaanong jwa ba ba tsereng ko Nyangane. To learn more about this, you can see Ma Sinkala. Mme ga o batla go itse ka botlalo o bone Masinkala. And then the camp meeting dates are out. Mme motlagana wa ngwaga le ngwaga re o itseng yaanong re hilwe malatsi. The camp meeting from the 20th to the 27th of August. Tla be le gone ka malatsi ono ka di 20 go ka 27. The camp offering goal ya Motswedi is 16,599 pula and 58 thebe. Mme dikabelo tse re di lopiang re di ntshe ke yona ke ya 16,599 pula 58 thebe. And then in September, there shall be an adventurer camp. Mme ka September re na le motlagano o mongwe gape wa bananyana wa adventure. So the deadline for registration is on the last day of this month, on the 30th. Mme tota ikwadiso e emisiwa ka di 30 tsa kgwedi yone. So you roughly have around 13, 14 days for you Tota o na le to malwetsi register. a le kalonyana gore o ikwadise. Registration for an adventurer is 300 pula. Mme tota ikwadiso e le 300 pula. No, that's for adventurers. Bananyana e le ke 300 pula. And then the parents they are supposed to pay 150 pula. Mme batsadi bone ba lopiwa hela gore ba ntshe 150. Yom conference from the 7th to the 10th of September this year. Go beke le beke. Ko yomo gone re kopana ka di 7 go ema ka di 10 tsa ga September. It will be at BNYC. E tla be le gone ko Botswana National Youth Council. Registration is 495 pula. Ikwadiso e le 495 pula. Deadline for registration is the 25th of August. Mme tota ikwadiso le tla bo le kopiwa gore le bo le duetse go ema ka 25 tsa ga August. Payment is supposed to be made out to the SBC. Mme le duelela ko SBC.
And then from the 18th to the 22nd of October, go tswa ka di 18 go ya ka di 22 tsa ga October, there shall be a farmers convention in Radisele. go tla bo go na le bokopano jwa balemi barui ko Radisele. Registration is 500 pula. Mme le kopiwa le ntshe 500 pula. And then accommodation, you're supposed to bring your own tent. Mme ko go nniwang teng le tla bo le kampile mo ditanteng. There's a package for meals. Mme tota go na le gore go na le tsa dijo. If you want you to be catered for, then you can pay 605 pula. Ga o batla go na re ba go he dijo o ba duela 605 pula hela. This includes breakfast, lunch, and dinner. Mme e le dijo tsa Registration is the 30th. mme a kopiwa gore ba duetswe go ya ka di 30 tsa September. In some UC Congress, Mme anong ka December jaaka re tlwaetse go tla bo go na le bokopano jwa bašwa gompieno le BUC. it shall be in Port Elizabeth E tla bo e le gone ka Afrika Borwa ka ha from the ko Port 26th ko of- Port Elizabeth from the 26th of December to the 2nd of January the following year. go simolola ka di 26 tsa ga December go ema ka di 2 tsa ga January. Registration fee is 700 pula. Ikwadiso ke 700 pula. And then transportation is transportation is 1.3. Madi a sepagamo e le 1.3. And then in terms of accommodation, there are two packages. Mme tsa bonno tsone go na le re hile go re itlhophela mo go tsa pedi. The first one is sharing, you pay 1.5, Mme ga le kopanna ntlo ke 1.5. that's 6 nights. And then you pay 1.8 for a single room. not sharing. Mme ga o le gore ga o batle go nna le ope wa tla go nna o le esi ke 1.8 ona masigo gona a le kana maletsi ona a le 6. And then the deadline for paying registration is the 31st of August. Mme ikwadiso go beile gore go ikwadisiwa go ema ka di 30 tsa ga August. 31. 31st. Di 31 tsa ga August. And then deadline for accommodation is the 29th of September. Ka di 29 tsa ga September e be o duetse boroko. And then transport the 30th of November. Mme tsa sepagamo tsone e le di 30 tsa ga November. And then you pay directly to the BUC. Mme tseo di duelwa ko BUC. And then there shall be next week Public Campus Ministries Convention. Mme beke e tlang go na le bokopano jwa bogasi kana boboledi jwa ba dikolo a kere. It will be at the Big Five Lodge in Mogoditane. E tla bo e tshwaretswe gone ko Big 5 Lodge ko Hamogoditshane. And then departmental leaders are reminded that the second quarter reports are due. In fact, they were due last week. Second quarter Reports. tota di report tseo gate di ne di batliwa beke e hitileng. So those who are yet to submit them are requested to submit them ASAP. Mme le kopiwa re e be le di tsisa tota ka ponyo ya leitlho ebile ga le gore ga lena tsone le he ga le gore ga lena template le bone Amy. Oh no, last week of June. Not this week, not last week. Oh, I made a mistake. They are due on the last week of this month. Tota phoso ke ya rona gate di batliwa beke ya bohelo ya ga sete bosigo. Oh, le bona lebelo. So you can see Amy if you need a template, see Amy or see Elder Team for assistance. Mme ga ile gore o tlhoka thuso bona Amy kana o bone red team. Okay, and then on the 24th of next month, this month. On the 24th of this month, that is next week, from 2:30 to 3:30, there shall be a Pastoral Ministries Council. Mme go simolola ka 2:30 go ema ka 3:30 beke e tlang ka di 24 go tla bo gona le bokopano jwa Pastoral Ministries Council. All the members are encouraged to attend. Mme tota
maloko otlhe a komiti e a kopiwa gore a kopane If there was a time, nne teng. if there was time, I'd call at the team so that he can encourage you to attend. Ha ne go na le nako ne ke tla ra re team ke ra tla kwano a le go tlhatse. And then on the following day, on Sunday, there shall be a Sabbath school council. Mme ka Sunday wa teng o le tla bongala tla ka 25 go tla bo gona le bokopano jaanong jwa Sabata sekolo. This meeting is going to be virtual. E tla bo e le ka ke tla re ka technology ka maranyane. It will be from 7 p.m. to 8 p.m. Go tswa ka nako eneo ya 7 go ema ka 8. And then all the baptized members of Motswedi are invited to a business meeting immediately after service. Mme tla re hela ha botirelo e hela e be re kopa maloko otlhe a Motswedi a kolobileng gore ana ma setse pele. So you are all encouraged to remain behind. If you are a baptized member of Motswedi, please remain behind. He was reminding that there is also lunch after church, Lebile ke ne ke le gakolla le ka dijo. so there's no need for you to rush home. Ha o ska na ma o sile o nna mo letile. The item that we are discussing is very important, so all of you are required to be present. Tota gape e be re gakollwa le gore go na le Bible study ka half 3 gompieno. And then, yes, in the afternoon, we should have a Bible study. The family life department would be continuing that program. So, what is Madidi Malang? We are, at this point, we are going to be handing out certificates to Ka nako e re tla bo re ntsha ditlankana. our children from Extension 20 Re di ha bana ba rona ba tswang ko extension 20 who participated in the who managed to complete the lessons that were taking place during the efforts. tota bana ba ke ba neng ba nna le tshono ya gore ba hetse dithuto tsa VOP. I'll hand over to Madidi Mala. Re tla ha nako e madidimalang. Thank you. Dumelang Phuthago. Heartfelt Church. Ke tlo neela bana ba di certificate tse mme ke kopa bana ba rona gore ba te go tsaya di certificate mo go bao ba ba sa khona ba ba seong currently. I would like to ask that the children, if you know anyone who is an absentia, if you know anyone who's absent, get their certificate for them. Yes. Promise o re botse? One tla ele promise o re botse. Oh, thank you. Siyabonga Mangope, Rena le Siyabonga, Bridget Keletso, Thaban Samudimo, Pearl Tobani, Lorato Modise, Lorato, take it, sorry. Amen, Puthago. Lorato Modise. Penyo Tabang. Kelina Moalafi. Precious Makaza. Angel Magada, Kelvin Tsuhwani, Junior Khotleng, Amen. Tlotlo Matiba, Maduo Matiba, Warona Motswedi, ha ta ke abetse Motswedi go boloka nako. Ke abetse Motswedi. Amen. John Motswedi,
Maungo Modise, Naledi Modise, Karabo Motlhale, Luzibo Moswate, Mbali Serete, Angel Ketlokile, Boago Ditsela, Lifika Mano, Mafo, Lifika Mafo, Maatla ga Modimo, o Lifika. There comes Lifika. Nolofatso ke a gana. Junior Maphosa. Kago Modise. Resego Dibotelo. Emmanuel Motswedi. Atan Selako, Lydia Masedi, Joseph Ketlokile, Genesis Tsinki, Kariso Magada, Latile Pilani, Leona Manenge. Amen. Ra leboga phuthego. Church. Kana gate save the best for last. Tota yaanong ga te go te, we usually say that tsa bohelo ke tsone tse yaanong di nnang monate. The families of Matasela and Masonya are inviting us to a wedding of their children. Go na le tseo jaaka ne ntse ke bua ke re beke le beke ga ne ke sa ya ke yaanong ba lapa la ga Matlhasela le Mama Sonya ba re laletsa. It's the wedding of their children, Sandile Matasela and Onale Tata Masonya. Tota e le tseo gare ga ga Sandile Matlhasela le Onale Tata Masonya. Patlo and Mahadi shall be in Tonota on the 14th of July. Patlo le magadi tsone e tla bo e le ka di 14 tsa ga July ko Tonota. And then celebrations in Nkorosho shall be in Bikwe. Bikwe is near Manyana on the 17th of July. Khoroso yone e tla bo e le gone ka ha Bikwe go pale ha Manyana ka. So all are invited. Tota bile ra lalediwa. A happy Sabbath. Nkare amen wa lona wa ngwa selanyana ba itse. Enjoy your day. We have a trio amongst us here. They are going to bless us as we sing number 3, just first and last, and then we invite the trio on the side. Number 3. Number 2, sorry. Number 2. The trio, be prepared. When we sing the chorus, please come forward. Khosi etlanye mojako, Khosi, Khosi, praise. Khosi etlanye mojako, yo
rona rwala mokgoro jaanong o tla ba itsepi go ba selagae mojako o te mojako Trio. Mavasco. Okay, let's continue. Ditshupo tsa go tla gagwe, praise. Ditshupo tsa go tla gagwe, di dirala ka bofefo. Kgantele re bona moso wa ka bosakhutle. Mojako ute mojako uyetla ufela fa mojako selete kagiso fatshe no se lete bitumelo go bo go tlele moluki go nye letsaluso mojako ute mojako uyeta ufela fa mojako fomole fasinjelisha rita nakabusakuti mohoswa mokagosaswi nako isakutli mojako ute mojako uyetla ufela fa mojako Didi mala lotle rutwa go seba Didi mala re tsalotse mafuku Batho botlhe a re bakeng Modimo re tshetsang o bakeng bontsi godimo
Amen. Still standing, we shall use hymn 237. 237, stand up for Jesus. Emang emelan Jesu, emang praise, emang emelan Jesu, luna ba mohoro, lu lete banera, aisi sinyere. Peño zote utla roja bagwe baba bote bafele Christi ki murena ema emela Jesu lutle lunaka Bana lumudirele mo babe babanzi lone pupilo khale inele butate ema emela Jesu emantate Yahweh Lucy Lukata ela Lucy Kanye Tomela Kalifuku Disamota Pelo Soki peño yo feña utanewa ralo sabutilo ana lihosi uta busa kutli. Shall we pray? Our Heavenly Father, Lord, who art in heaven, would like to come to you at this point of time in the day to just thank you for the opportunity to gather here as brethren, Lord, on this wonderful Sabbath day, Lord. Would like to pray that even now as we'll be hearing the message from the pastor, Lord, may you please just speak through him and that everything you want to relate to us may be done, Lord. We thank you for your love, your grace, and your kindness. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church. Madame Puter. I hope you guys are having a wonderful Sabbath day today. Ke dumela ke re le na la kola sa sa lona gompieno. Right now, we'll be having our stewardship talk. Ka nako e re tla nna le tsa ba le
Berhanu has been preaching since he was a boy and had great faith and mission for sharing the gospel. Therefore, he was invited to serve as a global mission pioneer in his country, Ethiopia. Excited about this new challenge, Berhanu soon realized that no Adventists were in the assigned area. Berhanu began inviting the locals to a Bible study, and soon enough, an Adventist group was meeting in a small rented building. Berhanu's love for singing has been instrumental in introducing Jesus to his new neighbors. After singing one of his favorite songs, Berhanu shares a heartfelt message that touches the hearts of many who attend his meeting. Most of these individuals work on government farms in the area, and the group provides them with a much-needed sense of community and friendship. Solomon was one of the people Berhanu met while he moved to this town to work on a farm. Solomon was feeling lonely, but after meeting Berhanu, they discovered that they were from the same village. After joining Berhanu's small group, Solomon feels like he has found a new family. In addition to regularly meeting with his group, Berhanu also walks 2 hours to meet with a group in another town. He is just one of 1,600 global mission pioneers around the world who are introducing people to Jesus. Returning your tithe and promise, which is your regular and systematic offering, is another way to work for Jesus. Every time you distribute your offering, as suggested by the combined offering plan, 50 to 60% of it will support the local missionary work of your church. 20 to 30% supports regional missionary endeavors supervised by your mission, conference, or union. And 20% will support the World Mission Fund, which among other things also provides for global mission projects. But in addition to your tithes and promise, you are impressed to walk a second mile and send an extra offering specifically to support global mission initiatives. You may access gm.adventistmission.org/giving and follow the instructions. As we serve Jesus through personal labor and our giving, let us emasculate Berhanu and put our desires last and God first. Right now we shall be giving our offerings. Re tla tsa dikabelo. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath, church. How are we today? God is good? And all the time? Okay. I'm going to share with you a poem entitled, Hold On. I pray that it blesses you as it has been blessing me during the week. Pray for me. I don't know how your mornings are like. I don't know how your days go by, each and every one of them. I don't know what valleys you go through. Neither do I know how life might have bruised you to a point of leaving you hopeless. But one thing I do know is there is power in holding on. Holding on to that old rugged cross where Jesus Christ died. I don't know how much pain you are feeling at the moment. I cannot comprehend how your heart aches until it nearly breaks. I don't know how your sorrows and your pain have caused you to give up in almost everything. But I came to say these 2 words to you. Hold on. Hold on. Do not give up. Hold on just for a little longer. I understand we're anxious about our tomorrow, but the blessed assurance is Jesus is even there tomorrow. I know there might be no provision, but the sparrows reminds us that we serve a God who creates and provides for his creation as they sing with joy in the mornings, awaiting the provision from their master. So when you feel like your life is like a ship in the middle of the sea that is raging with the storms of this sinful world, hold on to that anchor, because even there, Jesus
is still the pilot. Hold on, for there are spectators watching you. Hold on, for your life might be the only testimony that testifies of the goodness of God. Hold on, because this is temporary. Soon we're going home. Home where we're going to see our Master face to face. Home where we're going to see our loved ones. Home where there will be no sorrow, no pain, because these things will be things of the past. Hold on, for that glorious morning is coming. For now, just hold on. If there is nothing to hold on to that old rugged cross where Jesus Christ died. Amen. 74. Re jale momoso mpeo tsa pelo nomi jala motshegare le maitsimo ya re letile thobo nako ya go roba re tla itumela rorandiako re tla itumela rorandiako re tla itumela rorandiako re jale letsatsi re jale moruti lo se tshabe sera me samariha kantele go roba tiro e tla fela re tla itumela rorandiako re tla itumela rorandiako re tla itumela rorandiako. Modimo rra Jesu yo lerato ko legodimo rata re go leboge morena wa rona re sa tswa go tsaya dikabelo tsa gago moloko wa rona mme bana ba gago ke ba abile ka dipelo tsa bone tsotlhe bangwe ba ntshitse ga madi mme bangwe ba ntshitse ka dipelo bangwe ga bana gone moloko wa rona ga madi mme ra re moloko wa rona re se go hetswe rothe o re tshelela moya gago o boitshepo re go direle re bui go nne tiro ya gago e tsweledišwe ya ka e sa tswa go buiwa ya ka ne re e bona moloko wa rona gore ditiro tse dingwe moloko wa rona di thoka madi moloko wa rona mme ka jalo moloko wa rona ra re se go hatse moloko wa rona le o re he madi gore re kgone re dire tiro ya gago moloko wa rona jaana re tsho ditirelo tsa gago di tebe dintse di tswelela se go hatsa ditirelo tsa gago tse di tla latela moloko wa rona e le ka leina la morena wa rona Jesu Kriste amen. Amen, church. Amen. Okay. Right now we shall be having our season of prayer. Re tla nna le nako ya thapelo. Arapeleng ra tsarna go le godimong moleko wa rona ra go leboga mo mosong wa gompieno Jehova ra go leboga gore mo mosong wa gompieno ile re tsoga
letsatsi ga ra re wela, maru ga re wela, lehatshe ga la hatoga be re tsena mo go lone, ka gore wena Morena o ntse o tshegeditse tholo ya gago. Ra go leboga Morena ka mautelo botlhoko a gago Morena, a e leng gore mo mosong wa gompieno ile re tsoga Morena wa ra tsholela gape. Re go lebogela lerato la gago Morena le e leng gore mo mosong wa gompieno le ntse la re lopa, le ntse la re senka, le ntse le re biletsa kwa go yena moliki wa rona. What a mighty God and what a mighty Father you are, O dear Jehovah. Ka gore Morena ka nako tsotlhe o nna ona le rona, ga gona gope ko re yang teng ko e leng gore re ka ithagela sehatlogo sa gago Jehova. Ra go leboga moliki wa rona. Mo mosong wa gompieno re go lebogela phuthego ya Motswedi Morena. Re go leboga gore mo mosong wa gompieno o hano le rona. Re go lebogela moago boitshepo le kwa ba moya baengele Jehova e leng gore e teng hana le rona Jehova. Ka gore re mo ntweng ya gago e boitshepo rara, re ka se ke re nne ha ebile ra bitsa le helo le re boitshepo ha e le gore ha yo mo go lone. Yaanong ra go leboga Jehova, ra go leboga moliki wa rona gore o bole ha Morena. Mene ka nako ye Morena, we also thank you, dear Father, for the fellowship here this morning. Ra go leboga Morena ebile re utlwile le go la gago ha re do not forsake the fellowship of the saints. Me Morena ke hano re tang re le phuthego ya Motswedi Morena, re oba mammogo Morena, ebe re lopa gore Jehova o re tshelle tshegohatso ya gago ka mo go hapegileng Morena. Mongwe le mongwe yo o tileng ha Morena ka dithoko dipe tsa bone Morena, ra re ba hithelele mmoloki. Ba bangwe Morena ba tile hana ba le mo maibing o Morena wa rona, ba ipona ba ntse ha they don't know what strength they have, oh Father. But we know that it is you, Lord, who are holding on to them, oh dear Father. It is you, oh dear Father, who are holding the pieces of their life together, oh dear Father. For you are a God who sustains and you are a God who keeps his creation. We thank you, dear Father, for those who are here with us today. Because we testify of your presence, we testify of your power and might in their lives, oh dear Father. Ba e leng gore ba tile hano Morena ka dipelo tse di nonneng boitumelo, tse di nonneng boipelo Morena. We join with them and say, great are you, Lord. Re go lebogela ditshogahatso tse di mo matshelong a bone, re go lebogela le tlotlo Morena lo e leng gore o ntse wa le banela mmoloki. Ra go leboga Jehova rona ebile ra go lopa. Me ka mo go hapegile Morena ra rapela gore o le phuthego ya Motswedi o re no tsheka gore o re hile tiro e botlhokwa ha pele ga rona Jehova. Bana ba ntse ba balwa ha Morena, those who have been graduating, oh dear Father Lord. Bana ba ke responsibility ya mongwe le mongwe yo ntse mo stilong sa tsana mo phuthegong ya gompieno. Me Morena ra rapela gore go sena ope yo ka nang ha ba tsa itshwepere Morena, ka gore you have empowered each one of us, dear Father Lord, here this morning. You have blessed each one of us here today, this morning, Lord, to take care of your flock. We empower le mongwe le mongwe a rena ebile o re hile ditshogahatso Morena. So re thuse Morena not to be selfish, re thuse Morena not to hold back, re thuse Morena re nne batho ba e leng gore re ta go emela Morena kwa o bitsang re eteng le mo diphatseng Morena, ebile o re thuse Jehova re thome mo mothapelong. Rapela tse tsotlhe ka leina le maatla la ga Jesu wa rona, amen. Re tswelela re ntse re rapela moleki yo ko legodimong, re go lebogela gore o modimo gompieno le maabane le ka bosakhuting, re go lebogela gore o lerato ka nako tsotlhe Morena a se legodimo, o re ratile Morena a se legodimo ya ka re tsile mo ntong ya gago Morena, re ba haladi moleki yo ko legodimo re tshabatsa ko nte tsa lehatshe leno re siela mo ntong ya go ye boitshepo Morena a se legodimo. Re lebogela jang lone letsatsi le Morena a se legodimo le le hapegileng le re leng letsatsi la bone Morena le bone bana ba dikhutsana moleki yo ko legodimong, re re Morena a se legodimo ko wena wena o leng motsadi wa thwathwa Morena o re ka tshabelang ko go wena mo nakong e ntseng jaana. Se go hatsa nako e Jehova magodimo o e se go hatsa mosegolo jang Morena o se go haletse gone gore bana ba re ba bona Morena a se legodimo ba ba thokang thuso
batho ba ba tlhokang thuso mo mahatsheng a harologaneng mme le rona ra re tlhoka thuso e ntseng jalo mo lehatsheng la rona rena ba batho ba ba ntseng jalo morena re thuse morena re nne le dipelo tse di duleng tse di taamegang gore ra re nne le thuso e gaufi mo go bao ba ba tshwanetseng ba ba maleba morena a se le godimo o re neele lorato morena le le penologa le lokileng la le tlhalosa mo go ba Korinta morena a se le godimo le le ka seke le hetole kope morena a se le godimo re thuse re le bana ba gago morena a se le godimo gore segolo jang morena a se le godimo re ta gaugi le wena mo go tsotlhe Jehova a magodimo mo nakong e ntseng jaana Jehova gore le mo nakong e tang morena a se le godimo ba bangwe re le moge morena a se le godimo gore ha ba ba sa bonang tse dijo morena a se le godimo ba ba sa bonang diaparo re nne le gone gore re nne gaugi le bone morena gore re ba thuse moloki thank you moloki ka ta re direla jalo e seng ka gore dirile sepe se se molemo morena ha e se hela ka madi a gago a tshologile mo mogorong wa Calvary ka Jesu ke a rapela amen. Good morning once again, church. Dumelang gape Phuthego. Allow me to introduce the panel up front. Ntetleng ke letsi ba kwano pele. Our first prayer was given to us by our brother Zewe Sinkala. Tota ya ntlha re thapelo re hilwe ke Zewe Sinkala. Our translator today is Kito. Yo tolokang yo ke Kitso. I today will be your pulpit manager. Tota re tseng pele ile ne pulpit manager a rona gompieno. And our bread of life will be given to us by Lucky. Ke ne di dimalang me yo senggo sa botshelo ke Lucky. Yeah. Right now we shall be having our children's story. Me re tla nna le polelo ya bana. Amen, church. Happy Sabbath, children. Okay, let's try that again. Happy Sabbath, children. Sabbath molemo bana. Guys. Happy Sabbath, church. See how it's done. Let's try it again. Happy Sabbath, children. Amen. Before we begin our story, who wants to pray for us? Pele ha re simolla pelo la rona ke mayo batang go re rapela. Yes. Okay, we are praying. Amen. Okay, so today you guys are going to be telling the story. You're going to be helping me to tell the story. Tsatsi eno ke lona ba le bolelang polelo la go nthusa go le bolela la polelo. Okay, our story is from the Bible. Polelo ya rona e tswa mo Bibeleng. We are going to learn rather something about God. Re tsile go ithuta sengwe ka Modimo. What kind of God is this God? Gore Modimo ke Modimo wa mohuta mang. So about the character of God. Re tsile go ithuta ka popego ya Modimo. Yes, popego ya Modimo. I agree we all know what character means here. Ra itse gore popego go taweng. Who knows what character is? What is character? A behavior that you do. Yes, a behavior that you do. Very good. Amen. Are popego ke mokgwa kana ke ka ha o itsang ka teng. Okay, so we're going to be looking at the book of Jonah, the first chapter.
Ra go lebella mo lokwalong la ga Jona, kgaolo e le ya ntlha. Who has heard of Jonah? Ke mang yo o utlweletseng ka Jona? Let me see by show of hands. Me re boneng ka matsogo, ke mo o kileng a utlwalla ka Jona. Early birds, I know we studied about Jonah last Sabbath. No one. Jona, mamporonanyana ba ithutile ka Jona Sabata o hitileng. John. You know of Jonah? Who was Jonah? Yes, he says Jonah was someone who got eaten by a whale. Jona ke monna hela yo meditsweng ke leruaru. Yes, so Jonah was a prophet of God. E ne le moporofiti wa Modimo. So I agree we know what prophets do. In the Bible, God used prophets to talk to people. A ke re ra itse gore baporofita ba dirang. Mo Baebeleng Modimo o na dirisa baporofita go bua le batho. So God wanted to use Jonah to talk to a certain group of people. Modimo na batla go dirisa Jona go bua le batho bangwe. Those people were called the Ninevites. They lived in a city called Nineveh. Ne le batho ba motsana o bidiwa Ninive. But Jonah did something strange. Who knows what Jonah did? Jona ira sengwenyana se se sa tlwaelesegang. Ke ma o itseng gore Jona o na dirang? Yes? He disobeyed God. Yes, he says Jonah disobeyed God. So Jonah did not do what God wanted him to do. Jona o na ska dira se ne Modimo a ra se dire. He did not go to Nineveh. Where did he go? O na ska ya ko Ninive. O na ya kae? Who knows? Ke mang yo o itseng gore Jona o na ya kae? He went on a boat. He went on a boat. Where did he go? He went to one place. What was that, the name of that place? Na tsamaya ka sekepe a ya kae? Okay, I'll help you guys out. He went to, okay. He went to Nineveh. Okay, he was supposed to go to Nineveh, but instead he got on a boat and went, that was going to Tarshish. All right? Jona o na tshwanetse go ya ko Ninive, mo na tsa sekepe se sele a ya ko Tarshish. Tarshish, yes. And the Bible says that by doing so, he was running away from God or from the presence of God. Yaanong Baebele re ra re ha dira jalo o na tshaba Modimo kana a tswa ha boleng teng jwa Modimo. Okay, so he got on the boat. He paid the ticket to get on a boat, and he got on a boat. Fine, they went. And during this trip, a great storm arose. O na palama sekepe se neng se tsamaya se ya ko Tarshish, mme ha ntse ba le mo tseleng e be pula e simolola go na. Matsubutu. Yes, and the Bible says that this storm was so strong, the boat was almost breaking apart. Matsubutu wa na le matona thata mo e leng gore sekepe ne se setse se batla go phatogana ka bogare. And it says other men who were inside that boat, each man took his god. They had gods made of little rocks carved out of stone. Each man prayed to his God to save them from the storm. Yaanong banna ba ba neng ba le mo sekepeng se le Jona ha ba bona matsubutu a yana gate mongwe le mongwe a tshogile yaanong a tsaya medimo ya gagwe a e rapela mo khoneng ya gagwe. Yes, and one of them went down to where Jonah was. Jonah was sleeping down in one of the rooms on the boat. Mongwe wa bona ba tsamaya ya ko go Jona ko ne Jona a robetse teng gate Jona na I robetse go gongwe mo kgogometsong. And he said, how can you be sleeping? We are perishing, we are dying. Wake up and also pray to your God. Maybe he will listen. A ba mmotsa gore wena monna Modimo o robala yang rona re swa kwano. Tsoga lo wena o rapele Modimo wa gago gongwe o tla re thusa. Yes, this man, evidently they did not know the God that Jonah was worshipping. They thought Jonah's God was just like one of their gods. Yaanong monna yo na bua hela tota a sa itse gore Jona ene Modimo wa o rapelang kwa mohuta mang. O na ithare ke mongwe wa ka
modimo ya bone e ba ntseng ba e rapela. So in the end, they ended up finding out that the storm was there because Jonah had refused to listen to God, and he was going to a place opposite to where he was supposed to go. Yaanong ha ba ntse ba le mo matsubutsubung e be ba itemogela gore ba mo mathateng a ka gore Jona ha a reetsa modimo o ile kwane ene a batla go ya teng. And Jonah confessed and told them, I am a Hebrew. I worship the Lord of heaven. He made this sea that we are in, that is where the storm is. And he also made the land that we need to get to. Aanong Jona a ba bolelela gore banna ba modimo nna ke monna wa Mohebera ke rapela modimo wa le godimo le lehatshe ke ene o dirile metsi a batlang gore nyeletsa ebile ke ena ira lehatshe le reng gore taya go go lone ha ile ka thata ya ga. So these men were very scared because they were like, what kind of God is this who can call up a storm, who can control the waters? He made the seas and he made the land. So they were very scared. Banna ba ba ne ba tshogile ba ipotsa tota ke modimo wa mohuta mang yo o dirileng tsone dilo tse. So Jonah said, for this problem to end, for this storm to stop, you guys will need to throw me off board into the water. Yaanong Jona a re ha le batla gore matsubutsubu a eme ntathela mo metsing. But the men hesitated and they tried to get to land so that they can offload Jonah, but the storm would not let them because it only got stronger and stronger. Banna ba ne ba thomoga pelo tota ba ipotsa gore ba ka lathela yang mo mongwe mo metsing. Yaanong ba eletsa gore ba ka goroga ba mo go losegela sente mme matsubutsubu one a tswelela a nna matona. So they decided that they were going to throw Jonah off board into the sea. Ha go ntse go tsweletse yaanong ba re monna modimo re ta go lathela hela mo metsing. The Bible says before they did that, they prayed to God. Remember, before they were praying to their idols, but after they realized that Jonah's God was the God of heaven, so they prayed to him. They said, please don't hold it against us because we don't want to die because of this man. But we will throw him off board, believing that you're the one who wants us to do that. Yaanong banna ba mo go itemogeleng gore modimo wa ga Jona ke modimo wa nnete yo nang le maatla. Ba ne ba rapela gore ba simolola go rapela ene ba thanogela medimo ya bone ba re modimo re itshwarele ne re sa itse gore go tsamaya le monna go ta re direla yana re ta bo re mo lathela mo metsing go se ka ba re tshwa phoso. Amen. So it says the men, they feared Lord exceedingly, and they offered sacrifice, and they made vows. And the Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Banna ba ne ba rapela ba ikgagolaka ba ira le dithabelo ba obamela modimo ba mo kopa ebile ba mo lebogela gore e be le ene modimo mme re bolela gore modimo na odara le ruarua la talametsa Jona. Jona o na nna mo maleng a le ruarua le malatsi a mararo. Amen. So the first chapter of Jonah ends like that. So what we learned from this, we learned that Jonah first had wronged God. He had sinned by not listening to God. He had sinned against God by not listening to Him. Jona o na leuhile a lohetsi modimo ka go dira sene modimo a sa se lope mo go ene. And the sailors had also sinned because they were worshiping false gods. They were worshiping idols. Sa bobedi banna ba le bone ba ne ba leuhile ka ntata go obamela medimo ya disetwa. But all that God did, the storm and the great fish, He did it so that He can show both Jonah and these men that they were wrong and that they needed to make things right. Yaanong tsotlhe tse modimo a di dirileng mo go bone le ruarua le matsubutsuboa modimo o na a di dira go ba supegetsa gore ba irile molato mme a batla gore ba ithute sengwe mo go gone. Because the man ended up worshiping the true God, and if you go further in the book, Jonah ended up doing what God wanted him to do. Re lemoga se ka gore go bohelelong jwa dilo tsotlhe banna ba ne ba helela ba itse modimo wa nnete mme ebile ba simolola go obamela ene. Jona le ene re mmona a ya go dira se na se rumile tota.
Amen. So that is how God is. He does things for us that we do not deserve. yaanong modimo o ntse hela yalo o re direla dilo tse e leng gore ga di a re tshwanela tota And that part of the character of God is called grace. yaanong lone le kalana le mo popegong ya modimo le bidiwa tshegogatso. So when you pray to God, you must know that you are praying to a God who is full of grace, or who is graceful, or gracious rather. yaanong ga o rapela o tshwanetse gore o itse gore o rapela modimo yo o nang le mautlo le bothoko yo o nang le tshegogatso. Pray for us. Polelo ya rona e helela ha ke mang yo o batlang gore rapela. A re rapeleng, a re didimaleng ba. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us to temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, forever and ever. Amen. Amen. Jesus, you're the center of my joy, and all that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Jesus, you're the center of my joy. When I've lost my direction, you're the compass of my way. You're the fire and light when nights are dark and cold. In sadness, you're the laughter that shatters all my fears. When I'm all alone, your hand is there to hold. Yeah, Jesus, you're the center of my joy, and all that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment,
hope for all I do. Yeah, Jesus, you're the center of my joy. You're the reason I find pleasure in the simple things in life. You're the music in the meadows and the streams. Voices of the children, my family and my home. You're the source of my highest dreams. Yeah. Oh, Jesus, you're the center of my joy. And all that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Yeah, Jesus, you are the center of my joy. Jesus, you are the center of the universe. Yeah, Jesus, you are the center of my everything. You said, peace be still in the storm. You were there when I lost everything. You are my joy in sorrow. You are the laughter for tomorrow. Yeah, you are everything. Oh, everything to me, Lord. Oh, Jesus, you are the center of my everything. Yeah. Jesus, you're the center of my joy. My joy. Oh, Jesus, you're my joy. Jesus, you're my joy. You are my joy. The preacher will now be standing up. The boss has spoken. Happy Sabbath, sons and daughters. Dumelang Phuthego. I would like to thank the music that has been offered to us. Re tla lebogela moopelo o re sa tswang go amogela. It is through music that demons are thrown away, and it is through music that demons are invited. Tota ke ka moopelo ga ba timona a tswa ga go ntse go opelwa moopelo mo le moyalo mme gape ka mo go tshwanang moopelo o kgona go disetsa matimona. So it depends on the type of music that you invite in your home. Tota yaanong ga o le kwa lapeng go tla tswa mo go wena o reetsa moopelo ohe. So the message from God to God's people this afternoon Mme tota molaetsa wa rona mo tshokologong ya gompieno
is titled Our Duty, Our Purpose. Ke gore thomo ya rona le maitlamo kana maikaelelo a rona. The baton has been passed down to us. Tota re setse re hilwe okay, setse re hilwe gore re tsweledise. The question is the same baton which has been passed down to us still the same? A mme tota re santse re tsweledisa mo go tshwanang kana jang? The Jews have been given down to us. The Jews. Yes. Bajuta Juice, kana drink. juice. Re hilwe drinki gore re nwe. The question is, does it have the same content or has it been diluted? A mme yaanong e ntse e tshwana hela ka boleng kana nyatlhe yaanong e tsentswe metsi? So let us go to Revelation chapter 3 A reng ko tshenolo kgaolo e le yone ya boraro to find out what God is going to give us, re bone gore modimo o tla re haeng to answer the question that we are asking ourselves. go araba potso e re nang le yone. Revelation 3, we are going to begin from verse 7. Le tla bo le bala go tswa mo temaneng ya bosupa. It says, "And to the angel of the church in Philadelphia write, these things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shut no one opens." Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Philadelphia o re, yo boitshepo, yo boammaaruri, yo o tshwetseng selotlele sa ga Dafita, yo e reng a bula go se nne ope yo ka tswalang, yo e reng a tswala go se nne ope yo ka bulang. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, and have kept my word, and have not denied my name. O bua a re ke itse ditiro tsa gago, bona ke go neile lo batile lo bulegileng fa pele ga gago, lo sa ka keng lo a tswalwa ke ope. And verse 9 says, "Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them to come and worship before your feet, and to know that I have loved you." Ka gonne o na le thata e nnye mme o tshegeditse lefoko la ka, wa se ka wa intatola leina la ka. Reetsa ke go naya bangwe ba phuthego ya ga Satane ba ba ipitsang Bajuda e tswa e se bona, mme ka bona ke tla go dira gore ba tle ba obamele fa dinaong tsa gago ba lemoge gore ke go ratile. Then verse 10 to 13 says, "Because you have kept my command to persevere, I will also keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Behold, I'm coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from heaven from my God. And I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Amen. So this was the church before our existence. E ne le yone phuthego pele ga re nna teng. And Christ is writing to it, commending them the work in which they have been doing since their existence. Mme tota Jesu Kriste a ba kwalela ba kgola gore ba ntse ba ira tiro hela e duleng diatla. And what you can notice in this letter from Christ is that there was no rebuke to the church of Philadelphia. Tota ga o ka le tlhoko ga gona le go le pele le gore modimo wa le bua le gore le khatlhanong le sepe se ba se dirang. And by the way, this name Philadelphia means brotherly love. Mme le go le Philadelphia le ra lorato la bokaulengwe. They had genuine love amongst themselves. Tota ba lorato le la boammaaruri gareng ga bone. So the question is, potso e be nna gore if we open our letter, ga re bula lekwalo la rona, which Jesus has wrote down to us, le Jesu Kriste a le re kwaletseng, will we find the same content? a re ta itlhela go tshwana re bokiwa le rona?
The Church of Philadelphia existed in 1843 to 1863. Tota phuthego e ga re lebelela mo ditsong ke e leng gore e simolotse ka ngwaga tsone tsa 1843 go ema ka 1863. And the Adventist movement was born from 1863 to date. Mme tota phuthego ya Sabata e ne ya bewa go simolola ka 1863 go ema gompieno a ka re ntse re tsweletse. So let's read our own letter to find out what does it have. A re bone lekwalo la rona gore lone le re tshwanetseng. From verse 14 of the same chapter. Ga re tswa gone mo lekwalong lone le le tshwanang temana e le yone ya bo 14. The letter from Jesus to us. Mme Jesu re kwalela jaana a re. To the angel of the Church of Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I'll vomit you out of my mouth. Because you say, I'm rich and become wealthy and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Amen. And continue to say, I counsel you to buy me gold refined in the fire, that you may be rich, and a white raiment, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eye with eye salve, that you may see. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I'll come in to him and dine with me, and he with me. To him who overcomes, I'll grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Go soboka molaetsa wa phuthego ya Laodika, morena ona a bua gone gore ga ba tsididi bile gape ga ba bolelo. Mme ka gore ka ntlha ya gore ga ba tsididi gape ga ba bolelo o tla ba kgwa. Mme ba na le go akanya gore ba humile me ba sa huma, ba akanya gore ba apere ba sa apara. Mme o ba kopa gone gore ba tle ba tseye gouta mo go ene. Mme gape a kgalema gone gore ba nne botoka ba ipaakanye. Mme tota o eme gona ha mojakong wa ba kopa gore o batla go tsena a je le bone. Mme yo nang le tsebe ebile a ka kgona go henya o tla utlwa magokoa. So it seems like the two letters have got two different contents. Ga re bella makwalo a ekete a tshwere melaetsa mebedi e sa tshwaneng. Which means the baton which has been given down to us has changed. Tota yaanong e re hilweng yaanong e hetogile. And also the juice that we have been given has been diluted. Tota yaanong le yone juice e re hilweng e lebega yaanong e tsentswe metsi mo teng. Remember we said that Philadelphia had brotherly love amongst themselves. Gakologela gore re ra bua gone gore ba Philadelphia ba ne ba na le lorato mo go bone. And when we read Ecclesiastes 12 verse 13 tells us that mme ga re bala yone buka yone ya ditiragalo ya re bolelela gore we should fear God and keep his commandments. Gore re boihe modimo re tshegetse magoko a gagwe. For this is the whole duty of man. Ka gore ye ke yone tiro ya motho yotlhe. And God will bring every work into judgment. Modimo o tla tlhola tiro nngwe le nngwe ya motho a e dirang. Including every secret thing, be good or evil. Le sone se se dirwa mo sephiring a gore se molemo kana se busula. And Jesus continued to say that there is no greater love than this, than the one who lays his life for a brethren. Mme Jesu Kriste le ena a tla bua jalo mo bukeng yona ga Johane gore ga goma lerato le le hetang lepe go heta le motho a ka ha motshelo jwa ga a bohela mongwe ka ene. So that is the purpose of the existence of the human race. Tota gore e be re tshela re setho tota ma tshwantse re be re dira tiro yone e tshwanang. So the letter which Jesus wrote to us seems like there's nothing to write home about. Tota ga re bala lekwalo la rona le re le kwaletsweng nyatlhe nka re thusa dithonyana. Which means there's something different that we are doing than those have been there before us. Go lebega gore go a sengwe se re se dirang se sa tshwaneng le se ba neng ba tlileng pele
maitamong a tumelo ba ne ba se dira. So we want to zoom in to see what is really our purpose and what is really our mission. Jaanong re batla go bona gone gore maitlamo kana maikelelo a rona le thomo a rona ke eng. So that we reboot ourselves and we reset our minds so that we come on board before it's too late for us. Gore re tle re ipaakanye gore re tle re kgone re dire tiro go ise go nne thari. So it is very significant to look at Christ, who's our model and who's our example in all things. Me ka mo go mo sola hela thata gore re lebelele Jesu Kriste ka gore ke ene sekai sa rona. So let us go to 1 Peter 2:21. Me re tla go lekwalong la ga Peter wa ntlha kgaolo e le ya 2:21. First Peter. First Peter chapter 2 verse 21. It says that for this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his footsteps. Go nne lo bileditswe gona mo Kriste le ene o bogisitswe ka ntlha ya lona a lo tlogela sekao gore le gate motlhala wa gagwe. So the pattern and example is Christ. Tota sekai sa rona ke Jesu Kriste. So if we want to go to the drawing boards and to start a right, we have to look at what example did he set for us. Me tota re tla bo re tshwanna ke gone gore ga re batla go tshwana nae ko re boele re tle re lebelele gore o na ira jang gore tle re tshwane le ene. Yes, if you want to fulfill the purpose and if we want to know our duty, we should look at both his life and both his death. Me ha re batla go itse gore tshwantse re ire eng ko re be re lebelela botshelo jwa ga Jesu Kriste gotlhe le loso la gagwe. So by this we are going to go to Luke 4:18 to find out what pattern and what model does Jesus lay down for us. Luke 4:18. Me ya no re tla go go Luke kgaolo e le yone eo ya bone temana e le ya lesome le boroba bobedi. It says that this is now Jesus speaking about his purpose and his duty. So remember, he is our model and he is our pattern. His duty is our duty. His mission is our mission. Anything different is a fallacy. He says, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Ka gonne o ntloditse gore re la bahumanegi evangeli aba anthoma go fodisa ba ba dipelo di phatlogileng go bolela batshwari kgololo le difofu go ba di bona le ba ba kitikilweng go ba naya tsela ba golotswe. So which means we should be the people who practice social relations. We should minister at people's needs, both spiritually and physically. The narrative which is being propagated today is that a Christian is someone who go to church and behave in a certain way. But that is not the definition of a Christian. Observance of religious ornaments and piety is not Christianity. Being a Christian is the transformation of the heart and giving up of self
that Christ may dwell within. Tota go nna mokeresete ke gore o bo o hetoga popego ya gago o tshwane le Jesu Keresete. He's moving from self-centeredness to God-centeredness. O sa tlhole go leba nna jaanong o lebelela modimo le gore modimo e nne ene pinagare ya gago. So let us continue to zoom in. What other examples does Christ lay down for us? A re lebelele di tshwantshiso tse dingwe kana dikai tse dingwe tsa Jesu Keresete a re di neelang. Romans 5:8. Baroma kgaolo ke yone ya 5 temana ke yone ya 5 kgaolo ke ya 8 temana ke go 8. It says, Romans 5:8 says, but God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more than, that's verse 9, having now seen justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Me modimo o supile lerato la modimo o supile lerato lo o re ratang ka ona ka Kriste a re swetse re santse re le baleufi jaanong re ka re siamisitswe ka madi a gagwe bogolo jang ne re pholosiwa ke ene mo we shall be saved from the wrath through him. Mo bogaleng. Then verse 10 says, if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Gonne fa re ne ra gonne e rile re le ba ke enemy baba gonne e rile re le baba re ne ra rekololwa ke modimo ka loso la morwa gagwe. So Christ demonstrated love to us by giving his life for us. Me modimo Jesu Kriste o na supa lerato la gagwe ka gore swela. So are we demonstrating the same to those around about us? A mme re supa se se tshwanang mo go ba ga thoko ga rona. Are we not only ministering their needs physically, or are we also giving our lives for them? A mme anong are we giving our lives for them? A mme re ha matshelo a rona re ba anela. Are we sacrificing on their behalf? A mme re na le go intsha setlhabelo re ba intse setlhabelo. We can just identify simple things among us. A kwa gongwe re supe dilengwa tse di motlhogela gare ga rona. In other Adventist churches, when we eat lunch, we eat in different locations but same place. Some they eat in their cars, some under trees, some in the church, but we don't eat collectively. Gongwe re ha se kai gore ha re ja dijo tsa motshegare re na le gore gangwe bangwe ba ja mo dikoloing bangwe ba ja ba le mo phuthegong bangwe ba ja ga ditlhare ga re je re kopane. And we only greet those whom we know and those whom we don't. Me go le gantsi re dumedisa le ba re ba itseng ba re sa ba itseng why. And one analogy that I will give. There's a tradition in our church that when we go out, we greet each other. But some abstain from the narrative. That shows the status of the heart. Because Christ encouraged us to have social inclusion. Ka gore Jesu Kriste o re rotloetsa gore re tshwaragane. Let us now move from Christ to the early church. A re tswe yaanong mo go Jesu Kriste re ko phuthegong ya ntlha. To see if they possessed the same model and the same pattern. Re bone gore a le ba tshwana le rona kana jang. Or are we the same? Let's go to Acts chapter 4. Verse 32. Acts chapter 4, verse 32. Now this is the early church.
Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. botlhe ba ba dumetseng ba bo ba le pelo nngwe fela le moya o le mongwe fela. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, mme ga bo go se ope yo reng tsa manna tso ke tsa gagwe. but they had all things in common. Tsotlhe ba ne ba di tlhakanetse. With great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. Ba apostole ba supa ka tsogo ya morena Jesu ka bonatla jo bogolo. And great grace was upon them all. Bopelotlhomogi jo bogolo jwa morena bo ne bo na le bone botlhe. Nor was there anyone among them who lacked. Le gona go sena ope mo go bone yo o tlhokang. All who were possessors of land sold them and brought the proceeds of the things that were sold. Gonne botlhe ba ba neng ba na le masimo gongwe matlo ba ne ba rekisa ba disa madi a ba rekisitse a ba tsereng ha ba rekisa. And laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone has need. Ba ya fa dinaong tsa ba apostole mme ga belwa mongwe le mongwe yo ka fa a tlhokang ka teng. And lastly, verse 37 says, having land, sold it, brought the money, and laid it at the apostles' feet. Le ene o neng a na le tshimo a rekisa tsa madi a ba fa dinaong tsa ba apostole. Here's what I want us to take note. Ke gore ke batla re lemoge sengwe hana. The early church and the Philadelphia have got the same qualities. Ba phuthego ya ntlha le ba phuthego ya Philadelphia ba na le dikai kana ba na le dipopego tse di tshwanang. Remember, Philadelphia is the sixth church. Gakologelwa gore ya Philadelphia ke phuthego ya borataro. And Ephesus is the first church. Mme ya Efeso e le ya ntlha. Which was the early church. E leng yone phuthego ya ntlha. And the pattern is still the same. Mme tota e le gore molaetsa kana se ba se dirang sa tshwana. Now the pattern which we have is different. Mme anong e re tshwereng e be le pharologane. Having read the letter which Christ wrote to us, tota ga re tsa go bala lekwalo le le gore re le kwaletswe. Heaven is not our place. Tota le godimo ke toro hela mo go rona. If you continue with the same status quo we are doing today. Ga re tswella re le bothito hela re se mogote kana re se tsedidi. So Christ demonstrated love to us. Jaanong Jesu Kriste o re spensitse lorato. How do we reciprocate the same to those around us? Re supa jang lorato le mo go ba leng gore ba ha thoko ga rona. You see, whenever conversion of the heart is not similar to the profession of faith, tota ga go hetoga ga pelo go sa tshwane le ka ha motho a buang tumelo ya gagwe ka teng. it is understood that this person is not a Christian. Ga le motsega gore yo ga se mo Keresete. Profession is easy to make. Go bua go motlhogo. But the heart reveals the status of the individual. Mme pelo yone ya supa gore motho ene wa ime ha kae. So those who are going to enter heaven are those whose hearts are transformed. Tota ba batla bonang kgoro ya le godimo ke ba leng gore pelo tsa bone di hetogile. Events will not transform the heart. Tota ditiragalo ga di ke di a hetola pelo. Programs will not change the heart. Tota le ona mananeo ga ke ka hetola pelo. Outward display will not change the heart. Le gone tshupo ya sekeresete le one ga ke ka hetola pelo. But abiding by God's word will do. Mme go tshegetsa mahoko a modimo gone go tla go hetola pelo. So it is on our individual capacities that we should now come to Jesus' feet so that we may possess the qualities of the Philadelphian church and the church of Ephesus. Mme anong ke mo maruding a rona ka bongwe gore re hetoge gore re tle re kgone re tshwane le phuthego ya Efeso. And Ephesus and Philadelphia. Le ya Philadelphia. Because the letter that we possess ka gore lekwalo le re le kwaletsweng is different than these churches. ka gore ga le tshwane le ba diphuthego tse dingwe tse.
So corporately, we cannot change that. Re le mmogo jaana re ka se kgone go hetola. But on our individual capacities, we can change. We can do. Mme ka bongwe re ka kgona gore re hetole. So let us find out what true religion is. A ko re bone gore boammaaruri jwa tumelo bo ha kae kana ke bo ntseng jang. We are going to go to James 2:17. Ra go go Jakobe. James 2:17 says. James. Wait. James 2:17. Let me see. Wait. Okay, wait. It says, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Tumelo le yone fela jalo ga ile esi go sa ditiro e sule. But someone will say you have faith and have works, that's verse 18. Jaanong motho o ka re wena o na le tumelo nna ke na le ditiro. Show me your faith without works and I'll show you my faith by my works. Mpontshe tumelo ya gago e se nang ditiro mme nna ke tla go bontsha tumelo ka ditiro tsa me. It is by the taste of the fruit that a tree is defined. Ke ka go utlwa leungo la setlhare gore be re kgona go tlhalosa setlhare se ke mang. Not by its appearance. E seng gore e lebega jang. Even Christ says that a bad tree cannot bear good fruit. Mme Jesu Kriste o na bua gore setlhare se sa ungweng ga se ka sa ba leungo le pele le monate. And even a good tree cannot bear bad fruit. Le setlhare se se molemo ga se ka sa ba leungo le le bosula. And all this is determined by the nature of the seed sown. Mme mo go tle go laolwa ke gore peo ke eng e leng gore e ne ya jalo. So what we constantly feed on our hearts shapes us into the pattern and model, and which at the end of the day will shape. Gore re nna re anywa eng kana re nna re bala eng re se tsenya mo pelong ya rona mo le go tla re bolela gore re tla hella kae. So James 1:20, let's go to James 1:27, still on the book of James. Ga ntse re mo go Jakobe kgaolo yone ya nong ele ya ntlha temana ile yone ya bo 27. It says, pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble and to keep one unspotted from the world. Tirelo modimo e itshekileng e senang se bala fa pele ga modimo rara ke ya go lekola dikhutsana le batlholagadi mo matshwenyegong a bone. We should interact and socialize with people. Re tshwanna ke gore jaanong re direle batho le re direle batho. Not only are we socializing and interact with them, mme seng hela gore jaanong e be re nna le botsala hela le bone. We should look at their own interests. E re balla le gona dikgatlhego tsa bone di ha kae. We should look at their own need. E re o bona gore matlhoko a bone a ha kae. Both physically, ka monameng, economically, ka itsholelo, and spiritually. Le ka semowa. Which means, mo go rang gore as an individual, look at what God has given you. Ga ole motho o lebella gore modimo go hileng. And what can you share that which we have? Mme o ka rogana eng se modimo a se go hileng. Gone are the days when we used to have fellowship lunch in our neighbors' houses. Malatsi a hitile leng gore no kgona go jala ka di neighboring ka. In the 1980s, those who were born in the 1980s, they always tell us those things. Rona ba bogologolo ne re ba tlotla dikgantso ne tseo. So that is how things used to be. Tota dilo tseo ne di ntse yalo bogologolo. So we should not copy the model of what the Laodicean church has been following. Le ska la kopisa e anong e se shai mekgwa. So Christ is our model and Christ is our pattern. Tota ya anong Jesu Kriste ke ene se ka isa rona. Let us go to Matthew 15:32. Ya anong ra go go Matthew 15 temana ile yona bo 52.
looking at the life of Christ, because it is through his life that we are saved. So he lived his life, we are to live the life that he lived. ka gore o na tshela Jesu Kriste le rona re tla tshela jaaka na tshedile. 32. Matayo 15 temana ile yone eo ya bo 32. Now Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude because they have now continued with me 3 days and have got nothing to eat. I do not want to send them away hungry, lest they faint on the way. For Jesu Kriste a bitsa baruta ba gagwe a re, ke tlhomogela batho ba pelo ka gonne ba setse ba tlhotse le nna malatsi a mararo ba sena se ba se jang, mme ga ke rate go ba phatlalatsa ka tlala e se re gongwe ba felele ba felelwa ke thata mo tseleng. Jesus Christ practiced compassion and sympathy. Tota Jesu Kriste o nana le bopelo tlhomogi mo bathong. And compassion and sympathy should be the elements of the Christian heart. Tota pelo ya mo Kriste e tshwanela ke gore e nne le yone bopelo tlhomogi. And without that, we are not Christians. Mme ga re sena bopelo tlhomogi nyatle ga re ba Kriste. You remember Christ once said that, I came to you naked, you never clothed me. I came to you hungry, you never fed me. I was in prison, you never visited me. Ya ka re itse mo go Matayo wa bo 7 gore Jesu Kriste o na bua yalo a re ke na ka tla go wena ke sa ikatlega ga wa nkapesa ke na ka tla go wena ke tshwere ke tlala ga wa nje sa hela jalo. And then they asked, what do you mean, Lord? We have never saw you or seen you coming to us. Mme ba mmotsa ba re morena o na wa tla le njalo nna ga re itse ga re se re go bone. And he replied, as many as you were doing it, you were doing it to me. A ba re jaaka ne direla bangwe ka lona jalo ne le direla nna. So which means everyone you meet, mo go raya gore mongwe le mongwe yo kopana you should view him in the light of Christ. o tshwana ke go mo leba jaaka Kristena ka mo leba. Let this man be in you, which was also in Christ. You